Рак молочной залозы застаецца адным з самых распаўсюджаных анкалагічных захворванняў як у свеце, так і ў Беларусі. Дакладнасць і хуткасць дыягностыкі тут напрамую ўплываюць на выратаванне жыццяў. Але традыцыйны метад аналізу мамаграфічных здымкаў недасканалы. Чалавечае вока можа не заўважыць мікраскапічныя змены ў ранніх стадыях. Менавіта гэтую праблему і заклікана вырашыць распрацоўка гомельскіх праграмістаў. Сістэма са штучным інтэлектам FAUST-VIEW становіцца другім меркаваннем для ўрача-рэнтгенолага. Данная программа является программно-аппаратным комплексом, созданной для помощи врачу-рентгенологу. То есть, по сути, это как дополнительное мнение врача в принятии каких-то решений. Она не заменитель врача, она его, грубо говоря, дополняет. Если мы говорим про районы Гомельской области, Витебская, Брестская, Минская область, потому что там все-таки имеется и кадровое голодание, и молодые специалисты, которые еще, скажем так, глаз недостаточно опытен, и данная программа помогает им именно повысить свою квалификацию до нужного уровня и выдать правильные врачебные заключения. Алгарытмы софту аналізуюць мамаграфічныя здымкі і аўтаматычна падсвятляюць праблемныя зоны, дазваляючы медыкам засяродзіцца на самых важных участках для далейшага вызначэння стратэгіі лячэння. Праграма ўжо прайшла пілотныя выпрабаванні ў медустановах Гомельскай вобласці, прааналізаваўшы 1000 фатаграфій. Па выніках тэсціравання высветлілася, выкарыстанне софту скарачае час аналізу і павышае выяўляльнасць анкалагічных захворванняў на ранних стадиях. Программа, как и врач, в процессе работы, в период этой трехмесячной работы, она просто доучивалась. То есть, как и врач. Если первоначально мы приходим на работу, какую-то патологию, если мы ее ни разу не видели в своей практике, нам тяжело оценить, что это за патология. Так и программа. С опытом, то есть мы ее обучали, показывали, что, например, это рак или это какое-то доброкачественное образование. Она набиралась за 3 месяца, то есть насматривала эти снимки, и уже к концу пилотного проекта она могла отличить, где злокачественное образование, где доброкачественное образование, где какие-то зоны микрокальциноза, то есть достоверные диагнозы. Ранняя дыягностыка онкологии – сусветны тренд, и новый софт – сур'ёзны помощник урачам-рентгенолагам, якія толькі скончылі ВНУ и толькі атрымліваюць першы вопыт. А для опытных медиков программа снижает нагрузку и рызыку помылки. Чаще всего это кистофиброаденомы, они малюсенькие эти образования. Пакуль одна команда праграмістаў вучыць штучны інтэлект распазнаваць рак, іншая займаецца не менш важнай задачай – разгружае медыцынскі персанал. Сістэма электроннай чаргі «Медсофт», распрацаваная гомельскімі IT-спецыялістамі, заклікана палегчыць працу медперсоналу при апрацоўцы потока пациентов. Для людей все максимально просто. Человек подходит к киоску самообслуживания, получает талончик, и система уже с умной маршрутизацией направляет человека от врача к рентгену, гипсовую и так далее. То есть куда ему нужно. Это все благодаря искусственному интеллекту, который на входе сразу определяет ситуацию, определяет приоритетность человека, и она разграничивает на срочный, экстренный и обычный. Зручнасць не толькі для пацыентаў, але і для саміх медыкаў. Сістэма інтэгруецца з унутранай праграмай медустановы, і доктар у рэальным часе бачыць усіх запісаных да яго пацыентаў. Гэта дазваляе не адцягвацца на папяровую цягніну і арганізацыйныя пытанні, а цалкам засяродзіцца на лячэнні. Штучны інтэлект бярэ на сябе ролю дыспетчера, сартуе поток пацыентаў і накіроўвае кожнага ў патрэбнае месца. В идеале, чтобы нейронные сети обучились на имеющихся проблемах, и потом уже точно будет расти в зависимости от количества исследований, которые она получает. Укараненне гэтых распрацовак не проста даніна тэхналагічнаму прагрэсу, а рэальны крок у развіцці медыцыны. FAUST-VIEW дапамагае ўрачам бачыць нябачнае. Медсофт наводзіць парадак у потоках пацыентаў. Гомельскія праграмісты даказваюць, беларуская IT здольна вырашаць самыя складаныя задачы, ад ранняй дыягностыкі онкологіі да камфорту ў паліклініках. А значыць, якасць медыцынскай дапамогі расце, а жыцці пацыентаў пад надзейнай абаронай. Михаил Синицын, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».